Jakeno dwaro siasa mar United Democratic Alliance machuok UDA manendo Japheth Nyakundi mabende en jaod bura nendo ma Kitutu Chache manyandwat kata Kitutu Chache North osiro malich mokalo report mano endo mar misi 10 kata 10 points agenda manyocha ne opedhi e kind ODM kaachiel koda UDA ma oyango ni ber malich mokalo kendo dhi tieko achiedh nade ma osebiro kokwako oganda e pacho kaendi eka otwak e kar chung' od buche nendo oyango ni chenro go mag chiwo chudo ne jogo mabende koro ne owito johera gi kinde ng'anyo kaachiel bende koda neno ni ratich oganda mopogore opogore riti ka okale chenro go mag yiero en gino endo maber. Kuom mano endo winjruok mar ODM kaachiel koda UDA bende koro osenyago olemo go mathoth kendo koro gisiro mar mondo mi giti kanyakla e piny owacho mabiro. Wana PG kuangalia ile maneno ya NADCO report ama coin 10 ile agenda, na tuliangalia hayo maneno yote, na kwa kweli tumeona ya kwamba yale mambo ambaye ile komiti ya coin 10 ilitupatia jana, yale mambo ya NADCO yameanza kuangaliwa. Mojawapo yale mambo ambayo yalikuwa naangaliwa na maneno ya IEBC commissioners, na wale IEBC commissioners wameingia kazi, na vile mmeona already wameanza kufanya kazi. Kumekuwa na by elections kadhaa, kumekuwa na by elections juzi tulikuwa Isiolo, tumekuwa na by election Banisa, tumekuwa na by election Malava, tumekuwa na by election kule Mbere, tumekuwa na MCAs, na hizo by elections zote broad based imeshinda. Na hii ya juzi ambaye UDA ndio ilikuwa nayo, UDA ilishinda viti zote, so broad based imekuwa ikishinda hizi viti zote. So maneno mengi ambayo ya compensation ya wale ambayo walipata ajali ama wengine walikufa katika zile riots ambazo zimekuwa zikifanyika, kama vile komiti ilisema, tumeweka pesa katika bunge bilioni 2 ili wale waadhiriwa waweze kupata pesa zao, waweze kulipwa stipend kidogo, ili waweze pia wao kujisaidia, kwa sababu kuna watu ambao walifariki, kuna wengine waliumia. So kazi inaendelea, na hii NADCO report sio kitu ambacho utaweza kufanya na siku moja.